Ja sam na listi kao nestranačka ličnost, znači na listi Srpske napredne stranke i gospodina Vučića. Nisam nikad bio član stranke, niti Saveza komunista Jugoslavije, nije bio ni moj otac koji je bio oficir Jugoslovenske kraljevske vojske i bio posle u JNA. Dakle, i ja sam svoju novinarsku karijeru izgradio zaista u svoj trud, bez ikakve pomoći niti stranke, niti države, niti ništa. Ali kad me gospodin Vučić pozvao i rekao da li mislim da mogu da pomognem, ja sam shodno onome za što se on zalaže, kada je u pitanju posebno spoljna politika, jer u to se razumem, i kada je u pitanju odbrambena politika, rekao sam ok, ajde, pomoći ću koliko god mogu. I evo, zato sam i danas kod vas ovde u vašem gradu. Dakle, generalno gledano, kad vidite ponudu na, ajde kažemo, na predstojećim izborima sad u ovu nedelju, šta druge stranke nude, onda realno gledajući, objektivno gledajući, volili ili ne volili gospodina Vučića, vi bolju opciju nemate. Šta god da uzmete. Da idemo pojedinačno. Eto, super, voli i on vas. Mislim, neću da govorim u njegovo ime, ali pretpostavljam, čim ste se skupili ovde u tolikom broju. Jel? Dakle, u segmentu unutrašnje politike mi imamo stabilnost. Ja sam baš sad za televiziju ovde rekao, pogledajte šta se zbiva u Makedoniji. Vidite šta se događa između Gurevskog i Zajeva. Kako uz pomoć određenih zapadnih centara moći, uz pomoć Zajeve opozicije, zapravo se urušava državni sistem Makedonije. I iskreno da vam kažem, nisam siguran da će Makedonija kao država uopšte da opstane. Oni imaju strahovit problem. Imaju cijeli zapadni deo Makedonije drže Albanci koji praktično ne priznaju centralnu vlast iz Skoplja. Istočni deo Makedonije su vam pomalo Bugari, a ovaj dole krajnji jug svojataju Grci. Ali to je upravo to zato što Makedonija nije vodila ili je samo u zadnjem segmentu pokušala da vodi neku samostalnu spoljnu politiku i zato je se zaljuljalo to što se zaljuljalo. Hoću da kažem da je unutrašnja politička stabilnost preduslov bilo kakvog ekonomskog napretka. Mi jesmo trenutno u ekonomskim teškoćama, ali ja koliko vidim ide se polako napred. Ne samo što su sve relevantne finansijske institucije koje mere bonitet neke zemlje kada je u pitanju ekonomski rast i ekonomsko stanje izrazile optimizam. Ne samo zato što vidimo da se ipak otvaraju nova radna mesta i ovaj današnji sporazum sa Kinezima oko čeličane, sve to daje jednu nadu. Mi nikad nismo bili zadovoljni trenutnim ekonomskim stanjem. Ako odemo 50 godina unazad, ni u vreme one velike Titove Jugoslavije, uvijek smo čekali neko bolje sutra i uvijek je bio problem da li dobro živimo ili živimo loše. Ali ja vam kažem da danas u Evropi retko koja zemlja baš može da se pohvali da građani mogu da kažu da žive dobro. Pa čak i Nemačka ima jednu vrstu ekonomskih teškoća. Da ne govorimo o Italiji, Grčka koja je prezadužena i tako dalje. Svi su u ekonomskom jednom šoku i u ekonomskim teškoćama. Tako da nama, ovdje u Srbiji koja je proživjela i ratove, i sankcije, i sve ono što je išlo s time, zaista nije lako. I trebalo je jednu tranziciju, predatorsku, pljačkašku tranziciju, gdje su firme prodavane po 3 evrića i 4 evrića, gdje je vršena jedna frendovska privatizacija, trebalo je to sve na neki način staviti na noge i krenuti dalje. Ponavljam, nisam ekonomski stručnjak, mislim, gledajući sve sa strane kako drugi prolaze. Ako gledate da je ukupni nivo investicija u Srbiji u odnosu na sve bivše države Jugoslavije, od Slovenije do Makedonije, da je Srbija povukla najveću količinu stranih investicija, onda je zaista na vidiku pomak ka bolje. Neće to ići tako brzo, neće ići tako lako, ali polako ide. Ako uzmete da u Hrvatskoj nisu zadovoljni ekonomskom situacijom, jer recimo oni dobijaju, što se kaže, od sunca i Boga i mora, svake godine 10 milijardi dolara im kapne od turizma, pa opet kukaju i kažu da im nije dobro, onda moramo biti jako zadovoljni sa našom situacijom. Ne kažem jako zadovoljni, ali moramo imati u vidu da mi od turizma nemamo ni milijardu dolara godišnje. Hrvatska ima 10 milijardi. Pa opet kukaju i dužni su više nego Srbija. U ovom času Hrvatska je dužna preko 44 milijarde evra. Srbija nije toliko zadužena. Jeste da smo zaduženi,
ali iskreno da vam kažem, više ja volim da gospodin Vujić duguje meni nego ja njemu. To vam je tako uvek u životu. Bolje da mi dugujemo nekome nego neko nama. Šalim se, naravno. Kada je u pitanju spoljna politika, onda mogu da vam kažem da Srbija ima jedini mogući pragmatičan kurs. Dakle, mi smo jedina zemlja u Evropi uz Belorusiju i Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu, gde Republika Srpska blokira celu BiH, da se uvedu sankcije Ruskoj federaciji. I to je nešto što zaista izaziva svaku vrstu odobravanja i podrške. Dakle, sve zemlje Evropske unije su uvele sankcije Ruskoj federaciji, Srbija nije uvela, ne samo zbog toga što imamo dobru ekonomsku saradnju sa Ruskom federacijom, nego i zbog tih istorijskih okolnosti i svega onoga što je kroz istoriju Rusija podržavala srpski narod. Dakle, bez obzira što su pritisci na Beograd vrlo snažni iz Brisela, što nam stalno predbacuju da mi našu spoljnu politiku moramo upodobiti sa spoljnom politikom Evropske unije prema Ruskoj federaciji. A pri tome niko ne kaže, a šta će biti ako Evropska unija kroz godinu dana ili kroz 6 mjeseci ukine sankcije Ruskoj federaciji? Da li će Moskva tad pamtiti one koji joj nisu uveli sankcije ili će prečutati to? Dakle, mislim da je ovaj potez i predsjednika vlade Vučića bio jako dobar. Nećemo uvesti sankcije Ruskoj federaciji. On je jasno rekao, dok god je on premijer, nema sankcija Ruskoj federaciji. Kad je u pitanju odnos sa NATO-om, mi moramo da imamo korektan odnos s NATO-om zato što NATO je prisutan u južnoj srpskoj pokrajini i zato što koliko god on to radio dobro ili ne dobro, on je još jedini garant dole opstanka srpskog naroda na prostorima Kosova i Metohije. Znači, niko nema odnose s NATO-om dobre ili korektne iz neke ljubavi, nego iz čiste pragmatičnosti. I kad imate menjanje kontingenta NATO-a koji iz Mađarske ili iz Rumunije ide na Kosovo da promene sastav svojih vojnika, vi ih morate pustiti da idu preko Srbije. Ne mogu da idu na Kosovo preko Vijetnama ili preko Indonezije. Idu preko Srbije. I to je taj IPAP sporazum koji smo mi potpisali sa NATO. Postoje brojne primedbe aktuelnim vlastima da je kroz IPAP sporazum i kroz ovu zadnju ratifikaciju sporazuma koji je više vojno-tehničkog karaktera oko ovog remontnog zavoda u Kragujevcu došlo do praktičnog ulaska Srbije na mala vrata u NATO. Ja sam pogledao oba sporazuma, i srpski prevod i engleski original, i mogu vam reći da to nije tako. Dakle, svaki prolazak bilo kojeg konvoja NATO-a preko teritorije Srbije zahteva poseban sporazum. Znači, i taj IPAP sporazum i ovo sve ostalo nema izvršni karakter, nema automatizma da oni mogu da uđu, recimo, gore na Horgošu bez najave, bez precizne satnice kad ulaze, kad izlaze, kojim putem ide i na kojem mestu ulazi, na kojem mestu izlaze sa teritorija uže Srbije. Dakle, nema izvršnosti, a to je najvažnije. Dakle, kad se radi o ovom zadnjem sporazumu koji je bio u Skupštini ratifikovan tu negde pred Novu godinu, on se pre svega odnosi na poverilački fond NATO-a koji daje mogućnost tehničkom remontnom zavodu municije u Kragujevcu da modernizuje svoje mašine i svoju tehnologiju, zbog toga što postoje velike količine municije što u rezervama Vojske Srbije, što u rezervama zemalja oko nas, koje treba remontovati. Municija vam je kao konzerva hrane. Ako je na vreme ne obnovite, remontujete, dođe do samoopaljenja i do tragedije, kao što je bilo u Paraćinu. Dakle, mi sad možemo da iskoristimo nekoliko miliona evra iz tih fondova NATO-a za obnavljanje tehnologije tehničkog remontnog zavoda municije u Kragujevcu, a onda ćemo u skladu s time remontovati i našu municiju i municiju eventualno zemalja koje su oko nas, koje bi htjele da koriste njegove kapacitete. Dakle, možemo da kažemo da i naša saradnja sa NATO-om, ajde da kažemo u okviru procesa partnerstva za mir, dostigla je jedan vrlo visok nivo. Ali tu saradnju ima i recimo Belorusija, koja je isto članica partnerstva za mir od prve, kažem, od 1994. godine, od samog postojanja procesa partnerstva za mir. Belorusija, koja je u sastavu ODKB-a, je također članica partnerstva za mir. Pa čak i Rusija članica procesa partnerstva za mir. Nemojte zaboraviti i da preko ruske teritorije također idu konvoji NATO-a, doduše vazdušnim putem,
kad se snabdeva Afganistan. Samo što Rusi to naplaćuju, a mi baš nismo u toj poziciji, nismo velika sila da možemo da im naplatimo NATO-vcima. Ali naravno da je jedna vrsta odnosa između Rusa i NATO-a, a druga vrsta odnosa između nas i NATO-a. Samim tim što je Rusija nuklearna sila i što neka vrsta crvenog telefona između Moskve i Brisela, između Moskve i Vašingtona mora da postoji, da ne bi došlo do nekog slučajnog nuklearnog sudara ili incidenta koji bi mogao katastrofalno da se završi. Ali kažem, naša saradnja sa NATO-om nije saradnja iz ljubavi. To je saradnja iz prakse, pragmatika. Kad ste političar, kad ste na čelu vlade, vi morate da zatomite, prigušite svoja lična osjećanja i nemate pravo na njih. Morate da vodite računa ono što je korisno za vaš narod i za vašu državu. Ishodno o tome tako se i premijer Vučić i ponaša. Ne zaboravite, NATO je pokušao njega lično da ubije kad je bila bombardovana zgrada televizije. Zgrada televizije RTS-a u Beogradu. Tad je njemu bio zakazan intervju za CNN i rečeno mu je da dođe 45 minuta ranije da bi pristupio šminkanju i sređivanju pred taj intervju. I naravno on nije došao u to vreme, trebao je da zakasni, u međuvremenu su bombe, rakete pogodile RTS. A u tom momentu i njegova majka radila u zgradi RTS-a. Ja vas pitam, znači, neko ko je proživio to, da li on može da ima neku ljubav prema NATO-u? Pa naravno da ne može. Nisam ja tumač njegovih emocija u ovom času. Ali ću da vam kažem, sve što radi kada je u pitanju Zapad i NATO, radi iz prakse, iz pragmatike. Zatomljujući svoja lična osjećanja, ali gledajući šta je korisno za srpsku državu i srpski narod. Nemate kad ste na čelu države ili vlade, nemate pravo na lična osjećanja, na ličnu mržnju ili neki lični stav u pitanju simpatija prema ovome, prema onome. Gledajte samo ono što je korisno. Uostalom i Winston Churchill je rekao, nijedna nacija, nijedna država nema ni stalne saveznike, ni stalne neprijatelje. Ima samo stalne interese. Ja vam samo, recimo, spominjem primjer iz odnosa između Grčke i Kraljevine Jugoslavije. 1939. godine kad su Italijani ušli u Grčku u Drugom svjetskom ratu, mi smo imali vojni sporazum između Beograda i Atine o međusobnom vojnom pomaganju. Tad su Grci zavapili i rekli, Jugoslavijo pomaži. Naša tadašnja vlada u Beogradu je rekla, mi taj sporazum vojni o saradnji između Grčke i Kraljevine Jugoslavije ne tumačimo tako da mi moramo da uđemo u rat sa Italijom da bi pomogli Grčku. I nismo ušli u rat. 6. aprila kad su Nemci napali Jugoslaviju, u Drugom svjetskom ratu, mi smo zavapili u pomoć Grcima i rekli smo, braćo Grci, pomažite. A onda su Grci rekli, izvinite, mi taj sporazum ne tumačimo tako kako ga vi shvatate, drugčije. I nisu pomogli. Nisu doduše ni mogli, jer su i oni već bili u ratu sa Italijani. Dakle, hoću da vam kažem, nema tih stalnih savezništava i stalnih neprijateljstva. Čak i savezi koji su potpisani na papiru podležu promenama u trenutku kad treba da se ostvari to savezništvo. Kad treba efektivno da deluje neki savez, dešava se da saveznik ne pomogne, ne reaguje. Dakle, to sve zavisi od odnosa snaga. To je kad je u pitanju, dakle, domen spoljne politike. Mislim da je to jedina moguća opcija za Srbiju u ovom trenutku. Unutrašnja, kažem, bezbednost. Mi smo pogođeni migrantskom krizom. Vidjeli ste da je skoro 1 milion ljudi protutnjalo kroz Srbiju, otišlo dalje i mogu vam reći da se tu Srbija ponašala vrlo humano i, ajde kažemo, blagonaklono prema svim tim izbjeglicama. Nismo nikoga tukli, nikog nismo na njih bacali ni suzavac, niti ispaljivali gumene metke. Pomogli smo humanitarno koga god smo mogli i time je Srbija čak i u islamskom svetu stekla određene simpatije. Mislim da smo time na neki način i amortizovali sve ono što je u prošlosti medijski rađeno na satanizaciji Srbije kao države i srpskog naroda kao nekog eklatantnog i prirodnog neprijatelja islama i u smislu onoga svega što se događalo i u Bosni i Hercegovini. Dakle, u tom kontekstu mi smo zaista se pokazali mnogo većim Evropljanima nego neke druge evropske zemlje koje izbjeglice nisu htjele da prime ili ih uopšte ne žele ni sada prime. Kada je odnos sa bivšim jugoslovenskim republikama u pitanju, mi sa Makedoncima imamo relativno korektne odnose. Malo smo imali problema zbog Srpske pravoslavne crkve tamo, ali verovatno će se i to ispeglati. S Crnom Gorom
imamo dobre odnose, mada iskreno da vam kažem, mene malo ovo pogađa kad vidim kako Crnogorci hapse naše generale, pa ih onda isporučuju, što u Hag, što u Hrvatsku. Sa Hrvatskom imamo problem zbog toga što je sad tamo na vlasti jedna desničarska stranka, što ima pojava neustašluka, što se negiraju događaje iz Drugog svjetskog rata. Ali vidjet ćemo, to je sad stvar više Evropske unije nego nas, kako će Evropska unija da reaguje na ovo blokiranje poglavlja, otvaranja poglavlja 23 od strane Hrvatske. Sa Slovenijom imamo odlične odnose, sa Bosnom i Hercegovinom također nastojimo da imamo sa Sarajevom dobre odnose. Prvi smo pružili ruku pomirenja. Sad to što je vlast u Sarajevu tako reagovala i ono što se desilo u Srebrenici i što niko ne želi da procesuira odgovorne onoga svega što je bilo u Srebrenici kada je bila posjeta premijera Vučića tamo, to je sad pitanje za Sarajevo, a ne za nas. Sa Republikom Srpskom također imamo vrlo kvalitetne odnose. Dakle, gledajući ukupno, politička pozicija Srbije je najbolja unazad zadnjih, ajde kažemo, 25 godina. Dakle, mi smo delimično, neću reći potpuno, izišli iz te medijske ružne slike o Srbiji kao državi i srpskom narodu. Moglo bi se reći da dobro stojimo i u Ujedinjenim nacijama, da imamo odlične odnose sa većinom velikih zapadnih sila i odlične odnose i sa Kinezima i sa Rusima. To su preduslovi jedne unutrašnje političke stabilnosti, preduslovi i daljeg ekonomskog razvitka. U tom kontekstu još jednom naglašavam, ja ne vidim drugu političku opciju na političkoj sceni ponudi Srbije, ovih drugih stranaka. Ne bi sad o političkim programima drugih stranaka nešto se osvrtao, jer to je manje više sve već viđeno. Kad gledam i te garniture su već viđene i njihove parole i ponude, na neki način sve je već poznato. Ne vidim šta se to novo nudi. Znate, kad neko je imao vlast 12 godina, pa sad kaže dajte mi ponovo još malo 4 godine vlasti, pa onda možete postaviti pitanje, a šta si uradio za proteklih 12 godina do 2012. godine.